sa dinuman, iti ayan mo sikat linaon. Tuy puso ken panunot ko tunggal naglabas, adarik man sikat ipit-pitit. Daytoy puso ayan ngawan umagtap ay ayaten ka hinggat tungpalbiyan adaak ditoy agay ayaten ka tuy puso para laing ken ka ayat ngawan patinggana agnanayon nga ipatpateg ka sapay ta awan patinggana agnanayon biag ko nga ipatpateg ka hindi nga kumatuloy puso when biag ko ay ayaten ka. Sikat ipit-pitik daytoy puso ayan ngawan umagtap ay ayaten ka hinggat tungpalbiyan adaak ditoy agay ayaten ka pusok para laing ken ka ayat ngawan patinggana agnanayon nga ipatpateg ka sapay ta awan patinggana agnanayon biag ko nga ipatpateg ka hindi nga kumatuloy puso